5 cedi. Oh, okay. A bro rubber 1.5. And then more day. Yatoyanto. Akwamedi yeti sikaso. Akwamedi come demo. Akwamedi. Okay. You see here the echo. And the number 8 now. Mama wa. Okay. And this is for bala. Okay. And the nya the better number 1 minute of yeah 150 yeah ya twama ya twama 150 me say me ni me ma me yam ade ni me nuanom 150 ya twama ba me ya anu na one pa de bela yen eti me sa me wukura ma sole me sama ba ba twama number 1 wukura sama ba sole aba sole aba tododo ana me de aye ho wo de no nti wa ya fa de no ti o ya ye me kokromati ho che number 1 Mesa kwatintin eni bambo kese wawrade anim se awrade ebe ma sada na to me nam de akwa sim number 1 Mahama o me hama yen enkukwa nketenkete ba na ebe ya nkukwa nketenkete akonfo mutu ko ayi wo mu mai nyasa ba ya nkukwo nya tam nsa anya nkukwo o se Mahama na eko because de obey keti akura wa ya nice me visa mamu eba so Ghana nyina mama mamu na me Philippa ani ji hu se bibia koso kama because this time we eba kuruma yen tohwe ama se na ko ni free search so de ba ye efie bia wanya mu faso efie bia ni wa wonya sa faso free search ni ti hwesa anemonia mo de boy na beto ba sama na to aso afia fa to abada ko number 1 so open people I didn't know about NPP pa. They did baby there. Every for nyansa for party. Akukwadufo. Nyansa for and I say me share other parties in muni pa bi am no mti matam a. Uti say kwa yesa for. Yo, what you say? What you say? I'm so you say 24 hours economy never boy pa because you we school ye nya adwuma anye e bia say me so watermelon no yeah it's number 8 na one e bet NDC na what did they say Mahama me ba Ghana photo man e be bo my Ghana pa because so shake it ya kra ye gina no aboa ye no ma bebre enti e be boa ye ya ka no ka number 8 okay yo oboy ma also number 7 na ko number 1 open NPP pa I'm a papa sir I didn't know about NPP sir free education ade ba na aboa ye mini amokra aboa mini me ma na sisa mini am aboa wo okay nebo me so de ha me turu sunyan okay e wa ko turu sunyan ai e mo nya na mpe lo fe ba me ba me ba cho afi wo to ba metu abapa metu abapa MPP yin fa na kwa NDC me metu ama MPP e di ntia obota ya ye ntia metu ama MPP no MPP o ma ya ade o fa wani fa so me kwan we ya keke ne ko ha ade e ho kura kana nya asam ketua enti me metu ma ba ma MPP free education enya de ketua o me ma awie school 2013 na ya toto na nyema nyina awie ye no na school no na me se me mpe ho me pa foforo eno kura mi ko tua 30 million na na kufuado ne na memo ma ya ade o na me de me ka cha enuanum kramofo ne se kramoni a osom oye muslim mada enti o mi o mani no mo nto abapa every say we pa mo ho a kramoni bia no ba be di bio mama woye okwa asole ai enti kramofo no nto abapa ema Bawumia na masirasi yo obai ai e chaba gene me ba chom also can be before one kasia pa ba chopa e dey na ma pen pipi sa ke na me pen pipi ni say na ko pan ni mu lo kurani o ma mpanya o te suwa ya ade so agra ye di o de mo me fa bibia nto nchen free education ya papa ya ye on me ba mienu anya mu chefa sa onyu akwa ba to ma no won't man know your WhatsApp because a young for menina and your more quenya. Mimijina way, me bab penino, or in car coy, and I wrote or me, and I wrote a second a coy. Coming, but then I'm a free education in Sino. And my omina to me PM when it's me show be a man we pepe. And I have so much a coin away and shim. Flip with a shim wa bim at the phone somebody coin open them look cranny. See, Kaya Kanagana for them near that way, ye bad, yeah.
Gentleman NPP wate. Mama ya die papa me nsa papa no. Say, me kwa ka me on my panyin ti so a. I'm a glad. I thought I'm the worker because obi kwa 40 when you school. Obi 50 when you school. No person. You know you bobu kosabio na ade tone and kwa na do mo ye adwuma no e ma eswate. And what am no e won hwe grade na. To bi abenya bia no. Oti man kwa opo no kura ni. Ya sra nnuanom nyina se. Me ntoma NPP wate. Mananya thank you. Yo. Baba Ima also aja aduro so. Number 1. Number 1 now. Okay. And number 1 say na man to ma de makotwa t-shirt. Okay. Enti me de me gina mu den. Okay. Me faka akwa yi tachi ma yakotwa ban so mekọ. Me paka afa me am de me fe. Yo. Oh, boss, you say the show. No my it's na na ko. E o man de bredodo. Oh, bre. Me brepa. Brepa na obre, na obre. Me say first pa me ko fa no ma we. We na first na 7 cedi. You say we go to 50 cedi. And so we are no waton. Ozra. O ma tu bi bia. Me so am smart too. O ma tu ma na ma tu. O ma me brepa. Say December 7th there. O go to my NDC. Number 8 na na ko. Ko Jordan na kasa no. Yeah. Right, I will say I go so aja kire e wo krom e wo jom. Ha no me na aja. Ya busa ene agenche na say efa ana fi December 7th. Oto wa ba e de afa. NDC NPP asumbie nko ane ya. Okay. Yes, banto kwakwa me mintimi ntu America. Kama ko fa me baketwa. Enti asumbie ene ya. We abato ye kire wadwen. Enye ntokwaako. Eye tie. Yeah, that's it. Yo. Like I say asumbie ene ono do waka ho asem e wo aye Adepa TV eso. Bosu. Na o to aba meto aba pa meto na ahefa na fi oto aba de afa abane de meto ama MPP oto ama MPP meto ama MPP iso omo na dwen de oni bie hu omo dwen se be se MPP aban ba ye ka enuma omo ya enya nyuma aketoa fi se wo free senior high school na ado e de nema gu akwam wan yim se MPP ni ban kwa na enko wo se MPP ni ban kobi NDC ni ban kobi ohia ni ban kobi sikani ban kobi etu hwe aban we a waba boa ya na se wo se wo gya na chi akoko fa de fofora emwa entimi de December 7th se me sora no pa ba bia me kotuma ba ko MPP number 1 me jini se number 1 de ba bia be ko bia number 1 number 1 na na ko Dr. Alhaji Muhammad onu na ko Bawumia de to abana ma Bawumia yeah that's it oba hima pacho eni di what oba we pacha na ohwe MPP ni NDC am you go afie hefa na to aba we pacha MPP na eko onu na eko MPP me MPP papa yasufo ni na MPP e na fi ohwe so kura da kotoba e de ama MPP ade a me hwa so akoto aba ma free education say me ba benya bi akọ na satam jeja abroso na mi nuanu mo ko school na mi hia adwuma mi je adwuma hia ba kura se be so anka ekotua ankura ni school fees enu ponu da omo be kire no omo school fees na nso ya mo tenase ya aka 2 minutes na ya be stop work no ya mankura na ewura school da mu ho 1 minute pepe na stop work enja ma mi nuanu ama ye den omo ntwanta fi we die Bawumia na ye den eko yeah that's it good yo abusha like I say samre no na eguso yeguso yo ya eguso a yeji agwenchere ewo kromo no na ya ne Ghana fo pi ene edi nkomo afa aba ho seso December 7th no ho na mokoto aba ama no amanyeko be no mpe afi ho na why ready so moto aba edi ama no awa Adepa TV so and samre de e free de shiman asa ba pm ewo keu ifa de shiman abe pm ewo keu ana say Morocco ya Morocco ana samre ya be pm ya ba bedru Morocco Kumasi opposite of Kegetia ana bedru ay sam ye baji agwenche ay fa abato ewo Adepa TV say family ma na December 7th nyame yad mabaso aba wan hwa me nto adentia Ghana ga yenwusu yo Ghana mo adin pa ento mo adin sembe ku for ba kra de asa no kra ento ababi like so afi uba sansa afi we de
afure e kamen ko ande be dia akon de ye tuma be dia akon aha chada anu ana eko aha anu ba dwene no why mamo NDC NPP obi ambo ayen aha oba ma na ye change no mo sem ya be sem afi e dey na ko mo sem akon yifa ya ko number 1 ye pe free education yo amengwe mo ha no mai obani aha yo but never so e from say Pastor be dia cancer na afi ya me aduma ba so ba not to papa number 7 not to dodo oh hwe amanyeko ba na afi onu kokomoti e to ba dia ma no not to aba ma Bawumia aha every say me baba ko father ma kan cancer wo hwe aduma mi ye aduma ntimi hwe school yesi na akokwa ado na akofo ado sunti wotuma wie plampe anu nti mefa so atodo Bawumia ba ko su di a chefra no Lilian cancer wo su di say oba be twebe ko Sunday school me ma no nti meto oba ama Bawumia ya si na isi December 7 Abraham Mahama campaign message na aha no dia to nso kwa gogo nkete de ya den enka se nim Mahama campaign na to nso oh na akokwa kite nkete ka se wo wo betuma mene so no sia be wo so no na mu odu ultimi ya ni ya pe oh okay yes Dama e dey tira pechada wono na ya abrantie bibia on di wonim de ekọ nim ne ma ni so ye besem be mpanyifo ne tena ase na nkura ne so ba no mo so be hu study o mbesi ayeye ye se ye bere di ye se ye pesa abrantie ba ne ma NPP ne NDC wo mo tena ncha ne yesu ye hwe ye so cheda ono so ye so ne hwe so ono so be te study ye nananom ye ni bi no ent na pentie ye pass yo aso ba Baniga say the first time. FM Ajaman. Oh, okay, my name. Right. December 7th, afi I fan out the room to about Adiako. Oh, chama nana fami be dia kwa na eko. Chada na eko ati. Oni size. Oh, Kumasi chada ni ahwe no. Ona betima aboaye. Eno ano nana fami be dia kwa na eko. Ona number say. Number 13. Number 13. Obi antuma no. Yeah, that's it. Dubai, e beto ama no. Okay. Chada na eko. Oh, me dem beto ama NPP. Oh, okay. Free now the abali nyina ye ne hu enya kura watete ne maso e ba nko obi de ba mani hu bi watete ne maso nti me dia me kokromoti ne me ko chama number 1 esoro ho na okay na mo gide sa afi yero ma ai Bawumia obenya nkonumdi onya wa bere kwa wa so mama onya mama nya o sa onya nta wa so twa so okay Bawumia na eko me ko chama number 1 ah wono na eko yeah that's and number 1 I dey fa yo okay right why aduma what's up afi na to pa na o to aba afi en fa na do kokomoti to aba ko say yaso obi ahu se yaso ansuo yaso ansa ya hu de ya maye eti ya said you aboa ya setena mu no ya de kokromoti kwato ma number 1 wonu na akro wonu no Mahama de mompe no obi a wa ba bi ahu de wo de nkokwa na aba de ya so ye sabi anya aboa ti ya se ya pa de ya ba boa we ya setena mu anya kura na efie bia anya so mfaso wo bia anya bi se ba ye wonti ba ye bia wo fie biam se mesi krati ni bia wo bia fie yesi wo bia wa ne site se e bia ne se bi koi wo mo kwa ni free wow free hey December 7th to be at me sama adwene wo bia no obetumi asesa ya adwene wo bia no obetumi asesa ya adwene ya de kokromoti ne kwato ama namba oba ne gese o si ye to aba ne 20 kwa to ama beto ama number 1 Bawumia if you say adia nana kufu ado ne Bawumia ya magana fo ne de se Ghana ni bia oba ko free churches utu abati Bawumia nyankopɔ be busa wo because adeso a waso pa free Ghana fo si asi fom no hwe ka o to ne ma we nyina na wasa ko tu admission almost 150 100 million enya sem ketwa asa tu school fees ansa na wato to top provisions entino ya de e bon pa ya say me da we be na otwe ahomache 4 na makosa lie ma kontem ma say no David me pimani ayo me hasro de oda kan na me de ti mo power yo
Mame. Wow. Training about him. Oba him ani dem. Yes, why ho boss what papa. Eh mensa me dey anointing oil. Ana me dey aye ho. What dey anointing oil afa? Me dey anointing oil aye me kokromati ho. Chair number 1. Mesra kwatintin ene bambo kese we awrade anim se awrade e be ma sada na to me na me dey akwa sim number 1 me pe me madaachi me pe o man ri eye enu nti me nsan me dey anointing oil na aye ho me dey twen thanks Mahama dey onpe Mahama o ma Mahama yen enkukwa nketenkete ba na be yankukwa nketenkete akonfirm mutu ko ayi wo mu mai nyasa be yankukwa yenya tam nsa anyankukọ enti ye pia madaachi me nya free education anka sa atamiti office me nya free education ti na me bab oba no abona mayamba same like say kewo na na da so agi adwenche efa eye Ghanafo eho abatu yi no asante mantam mu ma du haide ma bla 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 abatu ya eba so na na eja ye agi adwenche afa ho sese afi my ready send to aba na omanyeko ba na mo pe oba hema ni die mu afi why ready so aba metro aba pa na o hwe wasetenem o hwe amanyeku a o pe se odi oman so betimi abo oman Ghana enti why ready say o koto aba ma en hwan Mahama Bawumia next number 1 number 1 edi etiro o chusu aye number 1 na o pe se o to ba na say Dr. Mahmoud Bawumia de enti amajusa e pe se o to amamu no so mayen because a free education or the buy na boy and yan for ya ni bi nan ko bi wan kan ba kwa nko school enti enu ti ne yase bento yan san to aso ye make age no number 1 ye break age na fi mo jire say break age be ko ba so e be ba so yo ya na se yo officer me say yesu Mahama na eko e dey tell say Mahama na eko because they obey keti akura wa ya nice me visa mamu eba so Ghana nyina Mahama mamu na me Philippa ani ji hu say bibia koso kama because this time we eba kuruma yan tohwe ebe na masa na san ko ati ase nti mo ya Mahama mla na ayi wa it is December 17 na is number 8 na ko number 8 na that's it right oba hema also NPP me NPP na now edi etikwa na ma penti nyame ya adoma December 7 oboto aba dem NPP amanyo me si party ni meli ji won afli me kola blem ebe si samle na me hwede NPP aya mayania Blackie 8 ne ya fa MPP o ya juma ewa ba bia yes sentiment mo MPP anya hwewa why MPP amaye why MPP beble ya beble free education school hospital bibia why amaye why akwan na se MPP aya mo abomadu wa asante region ya no mo de wafa yo okay mommy coming kaka okay you know I can be kaka now so afi adia me say na yama ye die ye hunu die ye nya ye ho say ye na fam say ye nkotokoto ye hiafue sabre ye manya dwuma ye nana obe transfer na chief transfer number 1 that's it right me say naija me to america na me we say na oba hima blan say mama okay ade mama na ho ye de na me so ho ye pa me ho yi na December 7 na me adoma to ba me to ba na ho na kwa manyo ko ba na number 8 yo Mahama good o Mahama ba ye me ti wi na ye 50%. Okay. Sasa nti wi ya 5 cedi. Oh, okay. Ebro rubber 1.5. Ene mamu de ya to ayanto. Akwamedi ye tisika so. Tisika so kwamedi mo. Akwamedi ye. Nso sisi ahwe de akọ. Ante number 8 na. Mama Mama ba what's my bibia ma man Ghana oh mama ba me hu beto me akwame neme no Dabi mama
na onu ana mepe Papa nigga say but so e pastor Frost From Samuel Boadu. Nyame aduma December 7 Eradi aduma abatoba E mi go to the pa, go to one pa. na o show asese mu ahwe manyaku a obetumi abo man Ghana o sise ho afi do kokomiti man Fe dia ni pa se fantasy to abalma Bawumia. o chire mu Onwa no ko fi se bi hwe. Emwa papa na ho ba se o de boa President Kukwado mamu obu ye no. Ama se na si ko. Ni free searches o de ba ye. Efie bia wonyam faso. Efie bia ni wa wonya safa so free searches ni mu. Ti hwe sa anemonia mwa o de boa ye na. Bato ba sama no wato aso. na so o pie mu a sentiment mu ya ene okọ ba bia so MPP bai asantime mu wa anya hwe enti na mo kwasa akoto ba ma MPP amanyaku Asa mo no sa mo na hwe. Ma ayo obi na adwene. Obi na adwene. MPP o ma ya adwuma hanom Se adwuma se wa boa asantime mo so nya no so faso oh nya so faso. good Nya so faso bebe. Abru so le ka abru so ama ya drink kan bebe. Na me tina so e flate so no. Me nya so faso pa ma boa me ma na mabusuya mo bia tima de. Awie ko school ma no afa no wani boko. okay Kono ko ade. Ese December 7 on sound sa No for mama we Mahama nyame aduma December 7 obotoba meto aba na o show asina makotoba yi afi e hefa na efa abare die ye wuru san BP befa na BP fo no wo mu di nsamfu bi 4 years and na me ka so kwa fa ko TV zuro mo nte ye ko hwe akwa afo nko sala nko to aba ma wo mu go do parliament na ma to aba ase no wo ka se enwa na egu fo ma wo ka se ye mo na egu fo ha na saa dia we no mo ya eni na ka be se me to aba mo na Bawumia ho brase enti se na osibu akora sibu pani enti no ada be ma to aba ka be to aba ti saa dia mo ya na mo we ni mo last ati saa no mo ba fom a o maka ho o mo nko soro biem ko se Yesu be ba o kwa ka kire o mo Matias to o mate pra o wani ta ba de da me to aba me parasa mo bu ade enti me parasa me to aba oba ma na mpacho o so le duku bo ti de nge se ade enti afi wo ko to aba de ma MPP afi a de me ta me to aba na be se aba na atwam obia ba awi ni anu na se o twa anu na se o ko school o me ba obi san sama ma yi bia de ye tro na chicha fa fi we kwa chicha fo ya ntro no masa ene wa wo sapa oba wisu shirt aba na omo tro ye enti na wo se won to aba me de me Jennifer de enya masam me baba ko pe me no amo half cup ba so ye enfie na wo na bo besia na na we anya me obia nu se January MPP anya be tu fees okay enti sa so won to aba ba ko tu fees am enya masam ye nyina ye tim ko pim fie na okay tie thank you oba ima okay when kasa bia na afi December 7 e fa na wo motif ama me me dia me kwa one asoro ho e di entia sasa me mami en so mun na free education na sama antu amana ho abiem wonu na wone pa de bele ye eti me sa me wukura me sole me sama ba beto ama number 1 uka sama ba sole aba sole aba tododo sila me mami ensa Midu ya mama, obia ko free. Manchia 1 city. Me ba to sumienu na free education wo. Me chia stansa na me ba ni wram. Do panyini pa no ne ya chia ska. Enu nti me ba na anko su ase chense me ni bi. Na nyame adrom. Wadi ba wo bia ba drom ya. Ya kwa ni bi. No size. Wanu ana kwa number 1. Metwa ba papa. Na o ka so to ba fi e ho na eko. Ye kamedie Bawumia on the echo because papa no e bia mame e ka me se no wan san ka me ba e be kwa SS because me who be pokrada eti Bawumia die te sen ka be ka me nko anaka 7 December nka aba pokra na ka ba so ma me pese e ka me nko anaka ba ntem wow ye me se Bawumia wa na woko onu na echo me so ba ma ne dodo me so Ghana maye me so bia nto aba ma Bawumia me say no mama come message Dabi me no crowd me pese betie because me say me be kwa SS me say me ntua ka prempo krase me ntua pimpo eti Bawumia na ekọ me bon pa eso bia nto aba mam why 07 okay so fe fa na about to Bawumia papa bi MPP no jai me yada na kasa jai 07
Yes, Miss, I want to mount David. Yenina Bawumia number one. It didn't a few has to cry about Adama, number one. Free SHS. Nena one people that me be bia me so me was so that me be bia me was me young people need that me be bia Mama so camera ni ha so. Me dey manage am ko to Bawumia no. And say me ba ko training college. Training college ko ye no. Ye ma no sika so won fa enhwe no kakra. Okay. Ti manage no alawa no me ba ni ji alawa ni bi. Okay. Me ba sa ko na sin je no sa ji alawa ni bi. Okay. And this for ba alawa no ba twam. Okay. And dey dey nya dey be to number 1 me na busu for ye 150 ye nyina ye twama. Ya twama. Me say me ni me ma me ye mo ade ni me nua no 150 ye twama Bawumia. That's what boy yo. Baba him ampa cho na ni di ma afi e fa na okokomuti eto abako. Ko NPP. Ebota na say and I said didn't wash I didn't feel we pa dey just what Obama NPP no. Me bota ya ne say se ehwe ne ma o ma ya ye sa change ye kokromoti a ye hu se de besi a ne ma na besa aye bio nti pese nko no woto aso na nko ye bibia ma ne si nti bibia ese no fufuro baba ko no so ba no so ba hye fufuro bia se na se ye ko ye ni mo ano ne ntem pese metoma NPP. Oh, okay. Zema Simon say kokomoti obi no betuma mo ase. Dabi. Hey, woman billions of billions kura me nko ba bia. That's no again share. Mama so make say bia. Oh, okay, yo. Oh, sorry. NPP amamuo papa. Sense o mo ba e on tutu ne ma NDC so ba e hu faso bia o mo so. Okay. Nti nim die say aba o set bia NPP be nua ba na. Aja ba so, Mahama say o watana se hu for so say how do o no watana fie ye. Nti wo ba ye no makama say NPP. Ono before attach wo hu some mistakes no. Just before attach wo hu some mistakes no. Enti dem wo say wo ba transfer ye say scan over pay wi a. 4 years old me fanya hwe. Sabre ya me say we hu say NPP say atu anya ma so. Enti NPP for na fie o say Ghana for 2. Say o mo a obi ani wa betumi ayo ma no ye kan mo nko. Yeah, that's good. Dem free education. Oh, okay. Free education ukobi. Ipacha. Okay. Ene dey chance. Enti wi ase dey. Ye say de onim Japan ana epia no. Ye to aba ma obi a omwae. Ye da tintina. Ye da tintina dey ye to aba pa. Enti the titin tete an say abato e batu. Enya gidigidi to basie. Okwa de wabo adwuma no ato ama no. Okwa atmo bi aja show bi sianse a contractor kase pa na wonom friend Kofi Job wantima anya kwana amaye na ado adaromenti abaye kwana amaye first test Africa Bawumia class so saba the Ghana card no if I kwagilo na san fon dey if anto aso enti na eto abama no ye nya confirm tia ye to abapa ye Mahama campaign message no anto akoma pro so aboya beto abadema no na confirm the boss abla nipa on nanti on ma education tina dey ye ble me any for education can make school can ko dey ba say me wie ye chama Bawumia ba ni ato aso enu tina ye to aba no why nti abato no dey enya ntokwa abutre watu na ko bed. Okay, thank you. Ima brother say ba nyo ba hima ba kon so ha no ma ja agenche na say okay we hide the say no na ye bajim ba hima ba chale di mo ne fro say e fra be ma tanketia yo esi wasesenam eto aba afi enfa na efa afi de danado Bawumia no na ko sanse Bawumia nanado amamuo no aye bebre amaye oba bibia timi favor nipa bebre na mamuo no ode ede ba eboa nipa bebre ajankafo ne wo mo ni bia mobro eboa o mo first no na wo ewuye kuani kura wudu kokoko je ekosi awowa asa na ado ba ko school se so de obia tumi de ne ba ko school e ma no so be hu nimde e wo asetena mu nti nanado de na ban de NPP aban de wo ba e favor nioma ode ba ne favor ni panyina na ba Mahama de nkokọ nkete ne de emoaye ni ba bi e ha dai nkokọ buo ne ya de kosi ho afie ni aye nkokọ yo hanum aye Morocco ana so beta do kan se keo kra aha keo na amanfo ni me pa keo Kumasi keo 100 gina e de komo hwe ni ade blemo award party we so fa comment ebla ensem wo lutu dwa odwen kyere ne se enye to kwanye bufuo December 7 ana bato ne ba so egusu bo pro awa santimantemo me no kasa isi ade kro aye wo sia aye Kumasi
baby kew your man shasa former Dr. Matobogu Brampe ne pesuaso Dr. Matobogu Brampe ne pesuaso ana sam na ya be pima ye de ko ma witwi nyina e de bremo at the party TV eso media na akosi adwuma do from ajo manage won e be se shebim ya kramo. A very big hello to all our lovely Top Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Top Send is there, and you will know that right now you are not able to use Top Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Top Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can, and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Top Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Top Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Top Send. Papa no.